Kaman mole tātou tāpo inga se su ana tātou tuspaia. Salamo tō sutasi. Salamo tō sutasi, salamo lea la Featuna'i ya e tāpena ina ai o tātou loto. Ina ia mwhai ona tūtasi atu i lea tua o tātou whamoe nei tai au. Ina ia moni ma whamaoni le tātou tāpo inga. Lea wanoa lei leo te whatalo whatua i le paia man mamanu o le tātou tāpo inga i le nei tai au. So i fua lau lei so i fua maua, ina ua malei fua mai whanunga le lei, le anga le lei ma le alofo le tātou ali. Ya, mai le po ana po, sa tō wha ma moe, ya, ua maua sfasilinga malos, ua fe au mga aluenga le nei aso. Ai maise le nei aso, wha popo i aso lo tō so i fua ma samata wola, ia vi ia le tua ilo na alofa anga le lei, Pata alofa atu le pa ia le kalesia, ia meise ia na ia tātou whanau, na ia tātou wōma e masani, ia meise fo i lātou o lo tāpua i mai lunga o penga te whailangi, e whata alofa atu ia te utou i le suafa manu mālo le tātou ori whaola o Jesu Keriso. Sida silane le tātou salamo e tōsu tasi o la tātou whaitau le whai mua, e whaangata mai le whai upo e lima, Salamo tōsu tasi whai upu mua whaangata mai whai upu lima. O le a tātou whaitawina parakalafa, no winga o te whaitawina le whai upu mua o le lua, le tātou kalesia whai upu tolu whaangata mai le lima. Le li e o te whatua tua lava ia te oe, a wane wha maina au e o i le wha vavau, ia e la vea i mai a tau i laua mi o tonu, ia e li liu mai au fonga ia tau, ia e vave la vea i a te au, ia whai oe mo papa malosi o le olo maualunga o te olai. La tātou tāpua i le tua. Le alielo mātou atua le mātango fie, o urufale lau whanau whātou atua le nei tai ao, si a e le taulanga o le whamanu o le vi inga ma le whawhitai, sula ina i le lofo lau o fio i a te mātou o lau whanau. Ai pangale le lie mātou te tui o luma, o i mātou o le whanau ang sala. Te le na wau mātou whale tonu ma o mātou leanga, o whapongi saina ai o mātou loto lo mātou waai whale nganga, ma o mātou le mwhai o no iloa tuai la o fio lo mātou atua. O le o mātou muai o atua i o luma i e alofa mai, ma e whamangalo mai lau whanau whātua atua le nei tai ao,
Whamangalo mātou se mo mātou leanga. Whamangalo a mātou wangsala le rie lo mātou vānu no fuai. Ma le isi uso a tangata o lo mātou tāpua i le nei tai au. Ia e mese lo mātou vā malawa fio lo mātou atua. O le paia e siri ese. Ia e lofa ma whamangalo i mātou le toto Iesu Keriso. Sausawina ai o mātou tangata atoa. Ina ia mamao mātou tangata le ngata le tino o le mafau o mātou lotu. Mātou te whai ai le nei tāpua inga. Ma avanoa i o mātou loto ua wha mamaina e a fio tu mawai la ua fio e ale mana o lo lava nganga pa ia. A wā o loto e mama, o loto ia e te fia sila iai, a o loto fo i o mama, la tau te ilo atu la ua fio. A fio mai la ua fio a nganga pa iai, tu tonu o mātou loto ua wha mamaina mo la ua fio. Tau tō lua ina i mātou le nei wha moe moe le nei tai ao. Mātou whai ai le nei tāpua inga le moni ma le wha mau. I watu me umai lo vi inga e wha vavau. I lo lava suafa Iesu a mātou talo atuai nei. Amene. Tātou pese i le pese se lau su wha. Se lau su wha le pese o le a tātou pese atu.
le Featuna'i o le tuspaia tusi mai le whengenga tuai mo le salamo limas fumaleono o le tusi whaitauna al nei aso salamo limas furuono tātou te whaitau le mataupu atoa ma le whaiupu mua whaangata mai le sumatolu salamo limas furuono la tātou whaitau whawawai whaiupu mua whaangata mai le sumatolu. Our scripture reading from the Old Testament is taken from Psalm 56. We shall read verse 1 to verse 13 from the Samoan translation. Salamo lima surono, Featuna'i whawawai whaiupu mua whaangata mai sumatolu. Wa fionga pa ia al tātou ri. Le tuai, ia lofa mai a teau, a wāua nau tangata i le fia maua o whasaua mai a teau i lona whaitaua mai i aso umalava. O le aso te matau ai, o te whātua tuai i a te oe. Wa lātou whauinga ese i a upu i aso malava, wa whaasanga mai i a teau o lātou mawhau malava i a uleangai. Lātou te sao ea o na le ami o leanga, le tuai i e la foina i lalo le nuu i Lotu Aso. O le aso te wala aua tuai i a te oe, o na liu tuaina ai lea o e waita mai i a te au. O au lole nei mea, o i a te au le tua. O au fatua tua i le tua, o te le fefe i se mea whai e tangata i a te au. Mar whai upas fumatolu. Mai le whenga fau, e vangaria mātai o lona mtau pe ono, tātou te whaitau, le whai upo iwa e whaangata mai le sumatolu. E vangaria mātai o lona mtau pe ono, tātou te whaitau whaatasi le whai upo iwa, e whaangata mai le sumatolu. Our New Testament reading, Gospel of Matthew chapter 6, we shall read verse 9 to verse 13, again from the Samoan translation. Mateo lon tau pe ono tātou whaitau whaatasi whaupo iwa e whaangata mai sumatolu. Whaitau, le nei, ia whapea o tau o na talo, lo mātou tamae o i le rangi, ia pa ia lo suafa, ia o mai lo malo, ia whaia lo finangalo, i le lalolangi e peo na whaia i le langi. Ia e fo ai mai a te mātou, le aso nei a mātou me ai tau ma le aso. Ia e wha mangalo i a te mātou, i a mātou on sala. E peo i mātou fōi o na mātou wha mangalo ina atu, i e wanga le anga ina mai i a te mātou. Aua fōi e taitaiina i mātou wha aso songo. Ai e la vea i a i mātou ai leang. Pamanuia le tua le tātou whaitau, whaalongolongo i ana fionga pa ia, tu mau i a te ia na lava vinga, nei masa uma se io le whaavau lava. Amene. Tā lofa Tamaiti. Ya, ma lo lava wha ma losi le nei tae au, whaalongolongo mai o le ua. A ngai pēa tātou tāpenanga mo le seta i le manuia. Ya, ai ei lava na ista mai tia e whetau ia leo mai, ai umolo mare au ngā sa. Ya, ole pamole matua e leo Tamaiti e tuai mai ofisiri ai. A moto tuai mai, fiu whaatali o matua la tāpena msau. Ya, e leo Tamaiti
o tau matua wa live and feel mai sia fa na ula nga sa ya ai fa yanga a fa ele va no mai o te ala le lima tai au vidi mai no o latu le Matamiti yo ia ta pena mai le o tau ia fa tau ma te me lotu ya ai fa tai atu tau fa na. Thank you for really wanting to come and do our practice for Easter fa tai tere ia to tau mai te o tatou tala ni tai au o upa whapetania e lua e tau o optimistic ma le pessimistic. Se si lunga lo lima pe a whai e teilo le winga upu e lua whapetania. Optimistic. O sina te loa, si lunga lo lima aui, tasi. Ya, a isi lua. To lua lava mai le tatou a o ngā sātua. A o te offer vaenga le wai l'universite ma le EFKS lau te leilo le o sia mai la tō lima. Oina te lole winga le pessimistic. Tasi. Uia. O leo te alum tala i se lata mamai o Tamaiti o tatu aongasa. O te loa. Na tau te loa, a tau te musu e. You don't want to show off in front of us. But please show off. Show off. La to whaatula of sili there. I want you to show off in front of all our parents. Oina te lole winga le upu optimistic. Oh, got one more. Okay, pessimistic. Tasila. Okay. Yeah. Maybe umatato tala wo to si le fia le winga upu e lua. A fali wina fa Samoa tato tala wale fam tala in fa Samoa. Tangata iai le fa mo e lumanai. Po tangata le mautonu e le isi fa mo e lumanai. Tu so winga fa Samoa na upu e lua optimistic. Tangata iai le fa mo e lumanai. Ma le pessimistic o tangata le mautonu po tangata le isfa mo lumanai. O tatou tala le company e faise vai it's a shoe company. O le ala mana e send out a lot of salesmen po tangata e fungi o e fatau watu le se vai. E o e va aile marketi po fele me e le leie e fatau ia ina e tel tuper company. Ya ona va aile company. Ya to lua lasui na o intia e o intia vai pe mata e ono a vatu ia se vai al company fatau ya pe le ai pe moina la to po no le o tangate to lua ta o salesman po tangata e le leide la to tom fai e fatau watu ia se vai ona ole wa mai boa intia on to mai la to report ya ona to nu le o to fo mai le la vaenga to lua. Ya ole tu lai le tangata mo fa mai lang tala. Le pule, lo sunga le li pule. Mai mau tatou teimi tatou te oa intia. Le ai ma sesi o intia se vai, tangata umara intia, feo le se vai. Le ai foi la sesi fi fatou se vai. Langa le masani ai. Ya, tala le tangata mo, al tangata lona rua. Fai mai, lo sunga li pule. Ole matua tele o tatou tupe mo intia. Ai sila tangata intia. Lei ma sisi e se vai. Ave tatu se vai. Fatau uma tangata. Ina ia maua latu se vai. O tau lo mai le ata lea. To o lua tangata. E o le me tasi. Ai o mai e se la li poti. O le se fai mai. Mai mautaimi. Le angai e le se vai tangata intia. Ai sau le se fai mai. Tua tele o tatou tupe e maua. A wai le se vai tangata intia. We will not make any money in India because people don't wear shoes. And the other person said, we will make heaps of money because people do not wear shoes. O lesi dena mua, whai mai e leisia o ngā, he was pessimistic. A tangata nen whai mai tua tele tatou tupe e maua, he was optimistic. Lesi senga nā mea rutamiti. O lesi tangata e va ai I mea lai va ai e iai le manuia e lumana I le mea lea. A lesi tangata e va ai atu mai o, le sao ngā. Ia, te lo tatou. Io foi tatou matua. O se mea le, ta olo se mea la awhai e mua fa mai, o, mai mautemi. Waste of time. You know, you mentioned, we're going to do this, oh, waste of time. Why? Because they think it's not going to work. But they didn't even give it a go. Ale tangata optimistic. If I yatula, we are going to do this, mate. Let's give it a go.
Let's give it a go. Let's say ngara tangata lua. O tato tala Tamaiti nei to us. Which one are you? Are you a pessimistic person or optimistic person? No. O e tangata ili e se fa moe te manatua o mea uma eleanga. Po o tangata e te manatu there is a future. E fa moe e ile le mele. You see good in everything. A tangata e pessimistic doesn't see good in anything. Na mele le ya. Me volana o le rui tauna mo tatou ni tae. E te nofo le mai vai. Are you a person who doesn't see any good in everything? Or are you a young person who sees good in everything? It's better to try and fail than not to try at all. E sidi atu le manatu e fai se mea. Ai le manuia. I lore le fai se mea, le lope manuia pele. You know, so those are the two kinds of people that you can be. But I hope you will choose to be an optimistic person. Choose to be the one you will see good in things. Le fai mai ele ai se le I mea uma. Awa tatou fefe lumanai. Ya tatou te tu maulava le mele tatou te ai. Ele so manuia lumanai. Ai tatou toa and take a leap of faith. Ile lumanai I mele tau te vai atu tupu. Ya e ono sui ai lo lumanai ma le lei ai la toa. At least we had a good go at it, but we didn't succeed. All right? Ole tatou tarana Tamaiti, a lui tauna mo tatou. Ia, ole tangata optimistic, ma tangata pessimistic. Ia, te whiri po oitu ngā tangata tauna ilo soifua. Yesu Keriso was always optimistic. Even in the cross. Na ua whawhewhe mai tātou. He saw death, he saw the cross. That didn't tell him, oh no, I don't want that. There's no future in that. But he wasn't pessimistic. He was optimistic. In the cross, something better will come out of it. He rose again, the resurrection. See what happens if you see good in everything. Don't just say no, it's no good, but see good in everything. And even asked him, are you pessimistic or optimistic, mum and dad? Optimistic person, see the good in the pessimistic, doesn't see anything good in the It's your choice. Yeah, tato pese to se lau fitsu tasi. Tau se lau fitsu tas, tā tātou pese.
talo le whaafitai, tui nā tunisi o tātou manao i le tua, tātou ifo matatalo. Le tua tau tas pa iae, le tua le tamale alo ma le anganga pa ia. Mātou watu o luma le nei tae ao e tumua mātou loto le anganga whaafitai, le anganga o le whane nee ma le anganga o le fia vivi. A wawa mātou tali tonu le lie o le mātou iai tonu o lo malu le nei tae ao, o le whailonga lea o le manuia o lau tau singa, ma lou lava alofa tunoa sa e malu pui pui ai mātou, ma mori mai ai mātou le nei fo i tu aso o le nei tae ao, o le nei asa, o le nei fo i aso o e whaupopo i aso le mātou wola, ina o e to e whangu i mātou, i le po ana po sa to whalo nuu, sa mātou le manatua la o fio ma manatu atu, ai sa e leo ia te i mātou, se i o mai le nei tae ao ma whangu i mātou le manuia mai ia te oe. Pa mālo whaafitai ua maua i le awanoa, mātou te toi uru whale whaatasi mai ai le nei tae ao i tonu o lo manu. Pa fo i le vi inga o le whaafitai, sula ina le anga le lei o la ua fio. A wao le fo i waru atu le nei vai aso, sa mātou whenga iai ma whiau mga aluenga ma wha moe moenga le lei uma, le ngata ia inga taitasi o lau e kalesia, ia e meise lava o mātou lava tangata i te tonu o mātou tute, ma whiau o vala wina i aile soifua ma le ola. Sa e awai a te mātou i whale whai ngā luenga, a e meise tonu o mātou a inga le tau singa o whanau, ma nei mātua o e mamai ma e ua mātutua le soifua. Sa e awai fo i nei a mātou whanau le atu ma le toi fo i ane, mai a lato wa o onga. Ma ua manuia me uma sa whengai mai mātou i tonu o maafutanga ese i ta longa wha lapo tonga e meise fo i tonu o lau e kalesia. Wa o lea ua mātou toe poto i lo manuia le nei tae au. Ma mātou si a ele vi inga ma le whaafitai. Pa ma lo whaafitai lo mātou atua i lo wha maoni le lie e te le tu lafo ina i mātou. A wawa whātu mawina o manuia o le ola ma le soifua i o tangata. E o lava i lo sosia ma lo tamau a inga i leise me o ngai mātou o lo e foa i mo i mātou ina i mawhai pēa o na mātou wola i le nei o langa. E au noa le li ia ma le oi a e ola fia ma ola whaalangolango le ngata i la ua fio a o istangata i mo waile fiso soani ina i a manuia a tiri ai i mātou. Te leo whaamanuianga ua mātou mau i tonu o mātou a inga, i tonu o mea mātou te whaia, i mea ua mātou maua, ai mese au whaamanuianga i whanau, o le tofina e foa i a te mātou, ua awala mai ai le tele o isi manuia, ia i nātou e o whea ngai ma ngā luenga, ia i mese fo i lātou o lo fsosoani o mātou a inga, mana i a mātou whanau o lo i tonu a o onga. Via la ua fio no awala, mātou te maua i au whaamanuianga ese. Whaafitai fo i le soifua tautua, ma le soifua au auna o tangata lotu, le ngata i te tonu a inga, ia e meise te tonu o lau e kalesia. Whaafitai fo i le lie i le ao ina o mātou whanau i tonu a o aunga, i le poto ma le ata mai o le lalorangi, ia e meise fo i le ao ina i la tau i te tonu o lau e kalesia i a aunga sa, e ala i whai a aunga sa, ia e meise le ngaru e ngatele o lo whaia e mātua i le asa ma le asa o le mori mai o whanau te tonu o lātou wha moe moenga le lei uma. A mālo whaafitai o no le mālosi o le ola e te whoa i a te i mātou e whaatino i nai o mātou wha moe moenga le lei uma a e meise se mātou tautua ma se mātou au nanga pe i ona e whina ngano i ai. Whaafitai le lia lo manuia na i o mātou tangata mātutua le istara vale whaalongoina le nei tae au, o lo iai le alofa la veai ma le alofa tu noa, ma lau wha mano longa pa ia i la tau o mātutua le soifua, mai sei la tau o lo maua i mai o le tino ma mai tu mau, le ngata i tonu a inga a whale o tangata mātutua. Whaafitai foi wa mātou toe wheiloa i le nei tae au,
manisi o nai o mātou tina o le kalesia sa whapena o na whai mananga atu I tā whaunga ma mano longa I le nā masina. Ia lea lambo o toi ta liu mai le manuia. Ai meise fo inisi o le kalesia sa whengai ma whaalave lave o ainga sa whai mananga I atunu ma mau. Ia ne fo ua mātou toi wheilo ai le fia ma le oli oli. Ia o vi ia lava la o fio lo mātou tama I lo wanga le lei ia te mātou. Whaafitai le lie I le wha moe le lei o ainga ai meise le kalesia o lo iai pēle nganga o la o fio e tauto o lua ina I mātou. Whaafitai au a fio ngapa ia o mātou whalong longo pe iai pe o na iai le nei tai au o lo o a ina ma o ina ai mātou le whātua tua. Ia meise le mana o lo lava nganga pa ia tauto o lua ina I mātou taimi o whao so songa ina ia manu o pēr le mana o la o fio keriso I o mātou loto. O le whaafitai siri ono Iesu keriso. Lo mātou wali whaola. Le tau langa CCCS le tāpena ina e ia I lona lava soifua. Na ofo ina mai ina ia maliu matoi tu manu malo. O lona manu malo le lia le maliu ma le tunga mau ma le oti. Ua mātou manu malo whatase ma ia I le ola e whavavau e ale le whatua tua ma le salamo whamau. Tu mau la ua fio le viinga nei maso uma se io I le whavavau. Mātou te talo whamanuia mai le mātou tapo inga le nei tai au tama. E si la fio mātou tangata tai tō tasi o mātou loto. Mai lava I o mātou tumtumulu e o lava I o mātou alofi vai lei se mea o mātou te le si la fia. E si la fia o mātou tangata ma o mātou manao o mea lo mamafa I o mātou mafau fau. I o mātou wofo I nātu uma le nei tai au. Pule la ua fio mai wha mawhana whana mai, ia mai wha mano lo mai. Ai mai se lau fōa I lo susia ma lau tamau ainga sa mai, wha tino I nai a mātou whi au ma ngā ruenga, ma o mātou wha moe ngā le lei ma lo mātou wala wina. Ia awa lava ni eise me o ngei mātou le ria le tino, ai mai se le anganga, ia wha pēnao na iai lo tamau ainga, e ala le mana o lo wanganga pa ia, e fisoa soani ia te I mātou I te me vai ai, ia ma teimi whainga tā o le olanga I le tāngo limai. Anga le leila wa fio mai le manosi, e whaatino I nai a mātou tautonga wa umona mātou tauto I ai, e tautua I nai le mātou ainga e mese lau e kālesia I mea uofo ina I ai le soifua ma le ola. E le ngato I mātou o matai o ainga, ia o mātou fo I o e mautofi tonu o lau e kālesia. Ai mese vaenga ese uofo ina I ai le soifua ma le ola, e mātou te tautua I ai a mai le malos, ia mai le fia ma le oli, whātu mauina le anganga o la u fio I o mātou loto, e mau ai le wha maoni e whai ai au whi au mau ngā ruenga, ma tautua I nai o mātou ainga mau mātou nu. Mātou te tāro fo I le rianga le leile nei mai aso, ina ia mātou whanau ia o onga, ma wale poto ma le ata mai, pa ma mau wha o so songa le fili ma le te apolo. Malu pui ai la tau mai fita ma whainga tā, ai mai se le leanga o le neila rolangi. Ia iai lo file mua puleo la tau loto, ma ia iai le anganga o la o fio e malu pui ai leo atu ma le toi fo iane mai o la tau ainga. Whao ngā ina pēo mātou tangata le li e mo la o fio, ma ia iai so mātou wa ngā le li e mo oelo mātou atua, e whao ngā ia mātou tā leni manga waa, ia mai se le soifua ma le ola ma le malosi ua e tulu I a te mātou. Ia e lofa, wha mano lo ina nai o mātou tangata o lo whea ngai ma mai, ma whita ma whainga tāo le o langa, tonu o whale mai ma whale o tangata mātutua, ia e mai se lava e wa pula la ngoto le soifua, wha manuia ia I lātou, maua I lātou le malosi, ia I lo file mu mau wha manuianga, ia e mai se lau wha malo o longa pa ia. Mātou te tālo fōi mo nisiu o le nei maftanga o lo whape nao na ia tunu mamau, ina ia iai le lofa maleanga le leo la ua fio, ia na ia tausia I lātou, sau stiaso o lumanai mātou toi wheiloa I le manuia, fo I lava le vi inga I la ua fio. Wha manuia le li I le nei e kālesia, ia na fuafuanga ma wha moenga o le nei vai asfo. Ia iai le lofa maleanga le leo la ua fio I mea uma, ma o se vi ingo la ua fio I o mātou tangata. A mātou whalongo longo fo I lo whetalai mai le nei tai au,
Na unga la ua whio ale lau au auna, le a se whi au mo I mātou, e Taitaiina ai na mātou whai ngā malanga le nei fo I vai aso. Ia vi ia la ua whio le li ia I mea uma mātou te whaia, ia e maise mea mātou te whaatinoina I o mātou o langa. O le mātou te taro leo mātou wofu I nātu, Whaatasi ma te taro le leo I o mātou lotu. Ia whaia I ailo lava whina ngalo. Mātou wala watu nei mea umar swafo Yesu na o mai le te taro. Lo mātou tamae o le langi, ia pa ia lo swafo. Ia o mai lo malo. Ia whaia lo whina ngalo I lalo langi e peo ni whaia le langi. Ia e foa I mai a te I mātou le aso nei a mātou mea ai tau ma le aso. Ia e whamangalo ia te I mātou ia mātou ang sang. Peo I mātou fōio na mātou whamangalo I nātu. Ia e wāanga le anga mai ia te I mātou. Aua fōia Taitaiina I mātou whāso song. A ia e la vea ia I mātou ai leang. Awa e ou le mālo man. A toa marivi inga e whāvau lava. Amen. Tātou tāpua I le tue ale tātou fōa. Watu Manuela o tō ngarwe. Tātou tutula. Yesu Keriso e lo mātua li whaola, na e tāpe na ina le tauranga CCCS, ina ia mātua maua le ola e whaavavau, e ala I lo soifua na ofo ina mai lunga le satauro, na e maliuma e toi tū mānu mālo, mō le whaola tanga o le tangata. E le isa isi mea mātua te mawhaia, a wā wa CCCS ma tū tasi lau tauranga
e le mwhai o na whaaluaina. Tau o se mei lo ngai lo mātou loto whaafitai, mātou wofo ina atu nei tupe. Whaatasi ai ma nei ato ua whao ngā ina e au ina ai na mātou taulanga. O mei o mātou whaitaulanga atu ai, ma whaitaulanga mai ai nisi o mātou a inga ma whanau. I le tautua ina o lau e kalesia. E talia mai nei foai, ma e whaapa i ina ma e wha manuia i au tangata. Ono la lātou a nganga, fia foai mo lau fio. Ma ua mātou te talo le lie, wha o ngā ina peo mātou wola mo oe se i o le wha vavau. Lo suafa Iesu a mātou te talo atuai nei. Amene. Na tātou pese se lau lima suvan.
unga le swafa mamanu le tua te ma le alo ma le nganga ia amene mo won matua le tu safa tawina mai fenga fo ma tayoro no tau ono fi fa ngaina fa ipos fuma tolu fa tawina awa fo ye Taitaiina I matou fa so songa ai e la vea ia I matou ai leanga. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. O le manatu au tu o le nei aso e tu sai mat whaasnonga tu swita waso. Ai e la vea I matou mai leanga, but deliver us from evil. Ai e la vea I matou mai le leanga. O lo faa ngā solo pea o onga tala le lei I mawhauwhaunga whaam tā upu siri al tātou ali o Yesu Keriso o lo o afi fi whaupunga le talo na ia o au mai a te tātou ma ona so le tau o le talo le li pe on whamawina le tusi a Mateio a meise le tusi a le vengalia a luka le whengeng fo a samo mo nei masina tātou mawhauwhau lo loto ai I le whaapunga le talo whai mai a whaia lo finangalo. O le vai aso te nein tātou mawhau whai upo le talo le li I e fo ai mai a te mātou le aso nei a mātou me ai tau malaso. Le ana whaatatau iai upo Yesu na whai matua le nasa o au nei o le areto le ola o le areto mai le langa. E mua tāpena iai le tangata e whai moia le ola e whaavau. O wa tangata le whanga ina lo na ola whaatuatua Yesu la reto le ola e whao le nai o ia. O le sane, o lui tauina I tātou leia sai upo le talo na o ina Yesu. A wa foie Taitaiina I mātou whao so songa a e la vea I ai mātou ai leang. Le mafua il manatou tua le nea sa a e la vea I mātou mai leanga, but deliver us from evil. O le fasiri, ai se ai mana mi ai le la vea I o tātou e le tua mai lea. Why do we need to ask God to deliver us from evil? E vangalia luka o lo mo ai fo talo le. E le o mo ai le laina le fa mawina e Mateio le fai mai ai e la vea I ai mātou ai leang. E le o mo ai tono le vangalia luka. O isi foi lo minga fa pertani o tuspaia o lo lato fa liwina le tusi le Mateio. Ese le lato fa liwina, lato te fa liwina le vaenga muri le, a ie la vea I ai mātou ai leang. Fai mai lato, a ie la vea I ai mātou ai le o leanga, the evil one. E leo le evil a the evil one, de fa tau iai. O le foi tau e leni tu poneru, le fa liwina I leanga po le evil. O manatu nisi o lau sosua le tuspai o le fa liwina saolava. O le leanga, the evil one. O no winga, e le o wha te tau upo le talo na o Yesu, ia la vea I mai tātou I me leanga. Ai lo wha te tau upo Yesu, ia la vea I tātou mai le leanga, ma le wha tupuina le leanga. A wai alana I le leanga, o na I tangata lai tua leanga. O no winga o le leanga le tā ua Yesu, o le te volo po le tāporia po sa tani fo. Pe on ta ua le tuspaia. O le wha moe foi la o le foi tau, a ia e la vea I ai mātou ai leang. E le mwhai o na wha winga ina na o ia. O na enoa tia lo na wha winga ina I le whai tau wina wha tasi ma le vaenga mua le whai upu. O lo wha pia mai. A ua foi e Taitaiina I mātou wha o songa. O le upu le nei, o le upu e leni pera Samoan. Peri Samoan, wa wha liwina wha pertania o temptation, po le wha o songa le wha Samoa. A o leisi o na winga, pe a wha winga I ele upu le wha liwina temptation. O lu tau whaingata, po hard testing. O lonu winga, o le wha so inga lava o tātou I le angsala, the temptation of sin. O le lu tau wina lava le o tātou, o lo tātou wha tua I lu tau whaingata. No winga le tau on fa winga ina le foi tau ai la vea ai mātou ai leanga na oia ai fa winga ina le foi tau winga le fai upu atoa a wo foi Taitaiina I mātou fa so songa ai la vea ai mātou ai leanga. The meaning of deliver us from evil is not found
in a dissection of the individual words or part of the phrase, but in the whole sentence. In doing so, when Jesus taught us to pray, lead us not into temptation, but deliver us from evil, Jesus is warning us that Satan is the one who is behind the evil, and therefore it is not so much the temptation to sin that is our downfall, but allowing ourselves to be tempted by Satan in the first place that lead us to sin. Io e lea o ina mai o Yesu le talo, au a foi e Taitaiina I tātou I le whaososonga, I mātou le whaososonga. Ai e la vea ia I mātou leanga, o le ao mai lava leo Yesu, o Satani o ia lava o le mafua anga o le leanga. O Satani e tau la mua I le whaososoino I tātou leanga sala, ia whaia le leanga. Le ia se senga po le lave ina I tātou mai whaososonga I leanga sala, le se senga mai lave ina I tātou mai whaososoina Satani. O ne so tai lava le whaososoina leanga sala Satani, leanga o le pongai lea ma le wha ma ite o leanga sala. O le mele tau au tātou wha ngā ina, taimi whainga tā, ma mea whainga tā I te tupu I o tātou olanga. Wha o ngā mea ia, o awa noa e whitutu na I ai ma whaia tātou whilwhilinga. Pe tātou te whatua tua ina lea tua ale ia Yesu Keriso I teim whapenei, ia pe tātou te whilwhili e talia ina nei mea o wha o songa o I tātou e Satani leanga sala. O ale mea nai tātou tu awa noa I a Satani. E pūleo tātou wola, ia ma wha au I pēr polonga I leanga sala. Ma fuanga leo wa o ma Yesu, wha mua le tātou te talo le wha tongatu le tua. Aua e te Taitaiina I mātou le wha o sosonga. O nei mana mia le tangata le soswani le tua. Awa e le o le tua e Taitaiina I tātou leanga sala. A o le loto le tangata lava ia e nau leanga sala. O le tātou te talo, aua e Taitaiina I mātou le wha o sosonga, e le wha pia mai o le tua e Taitaiina I tātou le wha o sosonga. O lo wha te tau le vaenga na, I le meo lo mulu mai, la vea I mātou ai leanga, mai le o leanga. Le e Taitai lava le tangata o ia leanga sala, I le Taitaiina I le tua. Ma fuanga le e leion fai mai le tua, la vea I tātou mai leanga. A wai leis tu tātou maros, I te e nai Satani. E ui lava wa umana tongi o laina I tātou, tongi o laina tātou wanga sala e le Isu Keriso I lon mariu. Ai le umai lava, le tau e whaia pē I asta I tas, ma Satani e wha aso I leanga sala. A wafo I le mori mautu stalo luka. Fai mai na wa umona wha aso ina Yesu, fai mai tu stalo luka. O nā ruesa I le o ia, se I se aso. I le uma. Tu sape fai mai wa wha ina I tātou I le uma, le wha aso ina, e ia ia le si aso. Ma o le tātou wha tonga atu le tua la vea I tātou mai leanga. Tau tino nā tātou vai. Tātou te le ato toa. E mana o mie le ai a ina e le tua o le tātou wola whatua tua I asa uma. Le ngata ni e tātou manu malo ai I wha asosonga. A I e tātou manu malo e te atu I le wha asosoina I tātou. Satani. Tātou tau lo Satani tātou mawhauwhau le tamalo le iona seu. Mu wha solo atolo tino, tū maltui e tolu I a vaenga le tui. Satani e awala ese mai. E foi Satani e sau e pulo pae grey, o e suti pae po tātou. E le santui, ai siri atu leanga Satani na. Satani uma mea na. Ne yo tau whapeo leo te lau ki a Satani leo fumumu le ai. E le foi e tātou te whirongia foi nei tono whatsa. E foi e tumu whatsa I a Satani. Awa foi o upo I opu tu stala I opu le tau whamai. E o ifo foi whangau le tua I le tua. Ai whirongia tu I foi Satani. So se mea tātou te iai. La ai whirongia I Satani. Mea nai mana o mia I le lave ino I tātou. I aso uma. Nei mai tātou. A la e te lua no whatasim Satani. Tō e whatasim Satani. Sandringham. Sila fia e tangata I tonu o le karesia. Mea lo vai ai o ia.
e tautau atua. Na e sila fia mea ro e vai ai, ua fai mauanga e sala. Ioe, pe mamafa pe ata watu leo puang sala, a o hawanga o lo sala i lo uolanga, o lo fai pea, o levan taun tu. Ioe, na e sila fia. Mea o lo afa aina i lo soifua ma lolo ina, levan taun tu, i maua no malos. Mea lo afa aina i lo ainga ua levan taun tu. O lo fe misa ai ia so uma matua. Ai mese foi levar whanau ua levan taun fais fufuanga iai. O mea umana, e ui o lu tau malo losi na o leorang. A o wha oso songa fo ina. O lo iai sa tani tonu ainga ma mafutanga ma le karisia. Le mawhai tātou te taro le atua lave mai tātou. Ai le mawhai o na lave ai tātou le atua. Pe a whai o le nā lave te nau i mea nae te ang sala ai, ma sala ai a wanga. I le aso ma le aso. Ma na o le atua sosoanu. Ai le msau sosoanu o lae, vai atua lae te lua lima mai. E vatu sosoanu o lae te lua ma futa msatan. Pai mani mo maura apostolo i a kopo. Ila yu teia kirisian. O le mele i o tau ngā wai ai le tua i o tau te atu li tia pola ona solo e saile o ia i ate o tau. O norowi. E le mwhai le tua nsauta i ta e satani moe. O le mele nā a oe whai o te i a satani. Na solo ai lea. O lau upu elu e se satani. Le sa ngai sa le tu fa satan ala ki le sa wo ia tato lu la ma nei o oe fa mo ai ma na o le tu so swani te o ya oe fa so songa ai le me fai pa fai o na lava te fai pa anga satan hi lo wolanga tato e kalesia tu lo wola ya yesu wa lava ia le fe ai satan. Se te ilo al tangata lai fai msatani an tala. Te ilo ia na upu, te ilo ia na winga. Satani pi whapena e wha winga lua fo isi mea na te whaia. Nai manatu o lai, o said accident a lai whai male loa. Mea nai tau on tātou vava ai lo loto i aipo a me o a whaina ilo a inga manau e karesi. Vai pele o filongia i ma satani tonu. Pele o satani fo nai te lua no nofu. Mafu ai una leanga o tātou ainga ma tātou maftanga. Talo le tua i e fo ai mai a te i mātou i aso uma mātou mea ai e tau mare aso. Talo nā le upu nā lo tonu talo le. Aso uma e whangai nei tātou i a fionga pa ia le tua. Whape nā fo i la le lavea. Aso uma tātou te whai le lavea i mai mātou. Mai whao so songa. Mai le e whai ar wha so. A whai mā tātou ngana e mā staitas. Whape nā fo i ona te ena satan. Whai mai listo ina on matonu. O tangata e siri on wha so ina oe. Le wha so ina oe. E leo satan. Ai o oe lava. Upuna. O tangata e siri on wha so ina oe. E leo satan ia oe lava. Ona e te mana ia satani sau wha soso mai a mana ia. Fiu ale tua whai atua nā lava e te whai a satani wha soso a fia whai wō ia toe. Pa mai lupo apostolo e a kopo i rau kerisianu iutai. A wha soso ina stasi. Au ora wha pēr. Ua wha soso ina mai le tua. Ta sinang saltel. Tau te whai ese wha soso ina tātou mwhai mbai. Wha soso ina fo ia ua le tua. Wala upo na. Faso soina Maria lo loto faso soina no Maria lo loto faso soina o satani a ele fai mai Maria lo loto faso soina o le tu ele faso soina o fese bele e mai le apostolo Jacob ele me fai on faso soina ele tu o is mele ele faso so atu foi o ia se tasi a o taitasi ma fa o soina pe ato sina ma mai leia i lona lava tu ina nau. Oe lava.
O le mau fo i la apostolo Paua o le mau e o tous whaasosonga ese i lo tangata. Ua o le tue whamaoni. No ingo. O le tangata lava. O oe, maris tangata e whaasosoina oe. Sandringham o le mau la apostolo Iakopo pe a whai a tātou tuu la fo ai mwhaasosoina i tātou Japon. Whama Iakopo. Pe a tō le tuina nau. I whaasosonga. O na whanau mai ei leo le angsau. A matua le angsau. O na whanau mai ei leo leuti. A tonu le mafu anga lea fautua ina i tātou e keriso. Na fautua ina i foi o na soo i le tongala au i ket semane ma whai atu Yesu i o na soo i o tau ta talo. Ne i o mai le whao so songa i ate o tau. A wau o si la fia Yesu, pau leo le fufo. O whao so songa, o le mātala, matatala. O le au ngani ar whai salamo i le atua le nita e au, o te mita i le atua, o no lana fionga, o te whatua tua i le atua, o te le fefe se me whai e tangata i a tia, aisa. Le anga e le mwhai satani on whao so ina ia. Fiu satani e whao so Yesu. Manu maloa i a Yesu, mus satani aru Yesu satauro, ana o a Yesu satauro. Manu maloa ai, mo wai le ola e whaavau. Whama Yesu satani, aru iau tua. I te le loto i mea le atua, a mea tangata. Turi e satani malo o langa Sandringham. O na mau ai leo le whaarwhani man manui e tono o tau ainga. Tono o tātou e kāle sima sos e mea tātou te iai. E manui ai fo i mea tātou te whaia. Ai e manu tua. Tu sape tau te manu malo ia satani. Ma e whai mai wa e manu malo. Mana tua upo satani whaia Yesu. Se ei se isi aso. Satani hangs around your life. Whenever you think you've got it made, that's when he strikes. Because that is your point of weakness when you think, I've done it. You leave the door open for Satan to tempt you again. Ai oane I manu malo Satan. Ia I tātou matala matalo. Taitaiina I mātou whaasosonga. La vea I tātou mai leanga. Pese se lau fitsu lima. La tātou pese.
Manuia tu le nganga whafteitele le tātou tāpoinga i le nei tai au, ma lo le tāpoa i le tua, ia manuia tele le nei vai aso, i fe au mga luenga, ia mesi fo ia o onga le whanau, manuia fuafuanga i la tou, o lo fuafuina, ia mo e whai malanga, ia o nisi fo i mo wha moe moenga i soi fua mano loina, ia whaatasi le tua mo au tou, whaamuri mai mo a tātou fōrfolanga tāua, pēr mai el tātou tāpua inga tātou whai u talo. Manuia marifile mua la ua fio le atua le tamā, le alofa sisi le eso i Jesu Keriso le mātua li whaola, ma aftanga ma la ua fio a nganga pa ia, ia ilunga leo i mātou ma nei ma lau whanau le lalolangi atoa, nei māsa uma se io le whaavau lava.